Kama hauna chochote unachofanya duniani ambacho kinafanya dunia kuwa sehemu salama na pazuri pa kuishi, maana yake hujaanza kuliishi kusudi la Mungu. Maana ukiambiwa kushuhudia utaki, kuimba utaki, kutia moyo utaki, wewe ndio ule unataka kupendwa, unataka kutiwa moyo, unataka kuombewa, ndio Walokole ni miongoni mwa watu, tena vijana wa kirokole ni miongoni mwa watu ambao wanapenda kupendwa, wanapenda kutiwa moyo, wanapenda kupewa hela. Yaani unajikuta wewe ni mtu wa kupokea. Let me tell you something. Miongoni mwa watu ambao Mungu afanyagi nao kazi ni watu ambao wamekaa kupokea, kutiwa moyo, kufanyiwa, kuombewa, kupendwa, kutiwa moyo, kupewa hela. Mungu anatafuta watu watakaofanya, watakaogusa maisha, watakaotoka kwa ajili ya wengine, watakaotia moyo wengine, watakaopenda, watakaobariki, kwa sababu hatukuletwa duniani kupendwa, tuliletwa duniani kupenda ili tupafanye duniani kuwa mahali pazuri pa kuishi. Hatukuletwa duniani kuombewa, tuliletwa duniani kuombea ili tufanye dunia kuwa mahali pazuri pa kuishi. Hatukuja duniani kuwa dhaifu, tuliletwa duniani tuwe wenye nguvu. Ndio maana maandiko yanasema heri kutoa kuliko